The HYC, in alliance with college students, placed a demand before Chief Minister Conrad K. Sangma and Education Minister Lakamin Rumboy today, the 3rd of November 2022. Speaking with the media persons, the Education Secretary of HYC Education Cell, Enlang Sawian, addressed the inconvenience caused to the student due to the delay of releasing the annual scholarship. He added, on behalf of the students, they will give a deadline of 6 days to the government to meet their demands. If gone unnoticed, the consequence will be resorting to a demonstration. HYC Education Cell dekat HYC ni unit kumjuru dekat bati ni ki semula pulih ki badan ni ki college berpikir jo penembak sulong entah kesini lawan ban submit ya ke memorandum ha Education Minister kumjuru ha Chief Minister kebaidai bat ke jing pending jong kata ke scholarship jong sem arzar aku bat jong arzar aku akaba nak yang kesang bila yo ya ke jingut ke jingnam na sibun ba ki kena pulih ki berut sa kesang halor kini ke jing Islam jong kesuka berpelaj di kini ke scholarship nomor bakat kum ke jingtep ke jungi kiwe ki state aku katan state dalam ini nak yang ke tribal ministry jong kesuka India kala pelaj kita ke scholarship dari sekolah ngok apa ya ke jalan mengalia hadum ta meneru nyempat semna idak ai halor kade ka jipulai ke scholarship hot ni kini kisni bagladan ke jinglai kendo jong kawai ni kikin hon depo kata warjan tia ya kongrak semua halor mede bak ke scholarship bangi iba chief minister ulai kata ka assurance ba lakum nu apo sitio an pelanya ndrai iba mentah hadu mentaru kata kapor jing ai por jong chief minister ya kata kikin hon kawai lek ban kedui mensim tayo kampat sim mi nunu so jaga jingjok berkenehi kala pendiau mensim ya sibun kamtam bisa malapule kamtam ibuan na kilong yang gibodok namarada nakalian jong kasokar kam la man pelaj akabuat mobiang ya kata ko scholarship ka beri hok jong ki kena pule jing samla pule ke jing dulong hi kedai ke bakrau kamtam ki samla ibuan na kiyeng ibuan na kiyeng ibaduna hakayo kapat isngol lingoru ba nakalian kasang isngol ban penparu ya kata ke jing bitar babalai nakapor nakasnam dai mangingihap dah mengihi hapan ban rimanya ke sukar ban pelaj ya kata ke scholarship ada kibai ki state ki pelaj sam kanu ka jingdawa ki pelaj kata ka kumbuju pelaj baik regularly rangi ngolingo par bahagan ke state ke jungi ada ngimsim ban submit ke memorandum ada ngimsim ban keduhi kalong ka bae banyu kata ke scholarship kanehi ke penpau ya ka jing bumsim kya baik kata failure hi jong education minister kamtam bat jong sokar MD hi borok baik ba kimsim kimlang concern ya ka issue ka baidai bat kena pulih sini unit ata jingdon dalam ki ketu kan ningut ki kena ki ba asim kya ban budi ni ka scholarship kalau penlong yu siam ba unsim ya tu ka jingkular ban ai ka scholarship akan nika tayo ndrai pan ka jingle jupan kalau penlong ki kena ki ba tuna kalia ka kayo ka kot kalau penduk mensiam iki berkumju ni tepat yu siam ba dak nunu di man pelat la Tuesday na la Wednesday badlem kuntang inya na sakman daki agitation ki bakam susu bon compel you man ai ka scholarship